Ngekuya ngelitiko letemphilo lusha luqala temacansi eminyakeni lenge-15. Ngakho kubalulekile ukuthi bacushiswe ngetemphilo ukuze batogwema kutfola tifo letithelelana ngekwemacansi. Litiko letemphilo libeke tinsita etikhungweni tetemphilo letitawusita ekufundziseni lusha ngetemphilo. Kepha kukhulelwa ukuthi info leyenta bantfu labasha ukuthi basabe kuye emitfolamphilo indlela labaphathwa ngayo tisebenti tetemphilo. Ukukhulelwa kwabantwana abancane besafunde ezikoleni abanye bebangafiki 18 years old. Kufuna sikubheke ukuthi kungakanani okudalwa ithina noma singabamukeli sibaluleke kahle. Kufuna sibe zikhungo thina zokuthi singabajaji sibalekelele. Lusha luvakalise imibono yalo ngalolu dzaba. Most of the time when we go there, they'll be like, you are 16, why do you want this contraceptives? Are you ready for sex? Because sex is meant for those guys who are married, but you're not married. Why do you want this? Litiko letemphilo lisukumise takhiwo ncanti letahlukene letitawubukana netindzaba telusha kutemphilo kumitfolamphilo yendzawo.